Voljeni mačak bio je posrednik u susretu trogodišnjeg dečaka sa prirodnim silama kojima neće prestati da se divi i koji će pokušavati da počini čitavog života. U Teslinom detinjstvu još jedna životinja u glavnoj ulozi. Međutim, rasni arapski konj bio je uzrok najveće tragedije Nikoline mladosti. Konj je otac Milutin dobio na dar od jednog turskog velikaša. Cela ga je porodica obožavala. Verovali su da ima skoro ljudsku inteligenciju. Jedne strašne zime spasao je život ocu Milutinu, ali bio je kriv za preranu smrt Nikolinog najstarijeg brata Daneta, prvenca i mezimca, izuzetno obdarenog i uvijek isticanog za primer. Konj je dečaku naneo smrtonosne povrede. Bio sam svjedok toga kobnog prizora. I premda je od tada već 56 godina prošlo, slika koju sam vidio nije izblijedila. Sjećanje na bratovljevu sposobnost učinilo je svaki moj napor bezvrijednim. Ma što da sam čestito učinio, na roditelje bi djelovao tako da bi ih još većma ražalostio zbog neprebolnog gubitka. Tako sam odrastao sa malo povjerenja u sebe. Mnogo godina kasnije, Tesla će u Gospiću podići spomenik ocu i majci. Groba Daneta Tesle nema. Prelazak u Gospić, gde je otac dobio premeštaj, učinila je šestogodišnjeg Nikolu još nesigurnijim. Promjenu mesta boravka doživeo je kao veliku nesreću. Bezmalo mi je srce puklo što sam se morao odvojiti od golubova, pilića i ovaca. U našoj novoj kući osjećao sam se kao zatočenik koji kroz prozorska okna promatra čudne ljude. Bio sam tako sramežljiv da bih se prije suočio sa ljutijem lavom nego sa nekim od nagizdanih dječaka koji su uokolo skitali. Bilo je potrebno godinu dana i jedan neobičan događaj da mali Nikola prestane da se osjeća kao stranac i nepoželjeno u Gospiću. Sve se dogodilo na ovom mestu. Novoosnovano dobrovoljno vatrogasno društvo nabavilo je novi šmrk na kome istovremeno moglo da radi 16 ljudi. Sašivene su uniforme i priređena je velika svečanost na kojoj je trebalo da bude prikazan novi šmrk u radu. Šmrk je bio postavljen upravo ovde, ceo Gospić se skupio sa sve muzikom. Poduže gumeno crevo zagnjureno je u vodu slobodnim krajem. Vatrogasci su pumpali, ali voda nije izlazila. Tesla je skinuo odelo, skočio u vodu i oslobodio kraj creva od trave i mulja. Voda je šiknula i poprskala nedeljna odela. Nikola je postao junak dana. Sa školom se junački nosio samo u prva 4 razreda. U zlatnu knjigu upisano je i njegovo ime u spisak đaka koji su razred završili sa odličnim uspehom i primernim vladanjem. Bilo je to u periodu od 1864. do 1867. godine. U nižim razredima gimnazije Tesla je bio osrednji đak. Crtanje mu je zadavalo posebne muke jer je bio levak. A onda je 1869. godine Gospićka niža realka dobila ovu novu, za tadašnje vreme modernu zgradu sa kabinetom za fiziku punim modela klasičnih električnih i mehaničkih aparata. Tesla je bio zaista oduševljen. Kao strastan ljubitelj matematike, mnogo puta sam za brzo računanje dobivao pohvale od profesora. Tome je svagda doprinijela moja stečena lakoća u predočavanju brojeva i izvođenju operacija, ne samo na ustaljen, intuitivan način, nego kao u stvarnom životu. Sve do izvjesnoga stupnja složenosti. Meni je jednako bilo jesam li simbole zabilježio na tabli ili sam ih najprije zamislio. Ukoliko bismo želeli da slikovito opišemo Teslinu sposobnost vizualnog predstavljanja, bilo bi najbolje da se poslužimo računarom. Ono što danas može računar da uradi uz pomoć specijalnih programa, Tesli je već bilo urođeno. Mentalne slike predstavljaju jednu od najčudnijih sposobnosti Teslinog uma. Javljale su mu se celog života. Bio je opčinjen njima i smatrao je da predstavljaju osobenost naučnog i istraživačkog metoda rada koji je sam izgradio.
Na kraju 3. razreda niže realke Tesla se teško razboleo. Svi su bili uplašeni. Otac je čak dozvolio čitanje knjiga bez ograničenja. Ranije mu je branio iz straha da će neumerenim čitanjem oštetiti vid. Moje zdravstveno stanje postalo je toliko beznadno da su čak i ljekari digli ruke od mene. Dopustili su mi da čitam. Knjige sam dobavljao iz gradske knjižnice. Jednoga dana uzeo sam bio nekoliko svezaka najnovije literature, koju prije nijesam čitao, da bih zaboravio svoje bezizlazno stanje. Bila su to najranija djela Marka Tvena. I njima možda dugujem čudesni oporavak koji je uslijedio. 25 godina docnije, kad sam se upoznao i sprijateljio bio sa tim gospodinom, pripovjedao sam mu o tom doživljaju i zapanjio se vidjevši majstora smijeha kako plače. Velika realka nalazila se u Rakovcu, selu južno od tvrđave Karlovac. Rakovac je potpadao pod vojnu granicu, Karlovac pod građansku Hrvatsku. Tesla je stanovao u kući svoje tetke Stanke Branković, udate za penzionisanog pukovnika. Danas se na tom mjestu nalazi jedno moderno zdanje. Bila je otmjena dama, žena starog ratnika. Nikada zaboraviti ne mogu te 3 godine provedene u njihovoj kući. Ni u tvrđavi usred rata ne bi bilo čvršće discipline, ali sam živio okružen prefinjenošću i umjetničkim ukusom, što je u primjeri bilo prilično neobično za to vrijeme. U ovoj zgradi nalazila se velika Rakovačka realka. Bila je veoma cenjena. Spomenica škole beleži da je 1874. godine od svih srednjih učiona u krajini imala najviše đaka. Pripremala ih je za studije tehnike. Govorilo se da je odgajila više tehničara nego i jedan drugi zavod u domovini. Godinu dana posle Teslinog upisivanja odlučeno je da maturanti ove škole ne polažu prijemni ispit za tehničke studije. Pored Nikole Tesle, đaci Rakovačke velike realke bili su braća Radić, braća Pribićević, Ljudevid Gaj, Otokar Keršovani i dr. Ivan Ribar, čije ime gimnazija i danas nosi. U biblioteci se nalaze razredni katalozi za period od 1870. do 1873. godine. Iz njih se vidi da je Tesla školske 1870-71. pohađao 4. razred i da je tada imao 14 godina. Sljedeće je odmah prešao u 6. jer je škola dobila i 7. razred, tako što je između 3 niža i 3 više razreda ubačen jedan novi. Godine 1872-73. ide u 7. razred, ali je 2 mjeseca bio bolestan. Ocene, najblaže rečeno, zanimljive. Opšti uspeh dobar. Jedino je na kraju 4. razreda imao vrlo dobar uspeh. Inače, iz školskog dnevnika za 1870-71. saznajemo da je imao slabo iz matematike. Kasnije je popravio ovu ocenu. Najbolji uspeh iz nemačkog. Odličan. Najslabiji iz nacrtne geometrije i crtanja. Dovoljan. Inače, na kraju završnog 7. razreda opšti uspeh bio mu je dobar. Najvjerovatnije da nikada nećemo saznati zašto je Tesla pokazivao relativno slab uspeh iz matematike. U svojoj autobiografiji o tome ne govori ništa, ali pominje svog profesora aritmetike i mašinstva, koji je bio i kustos ovog kabineta za fiziku. Naziva ga genijalnim i kaže da se upravo zahvaljujući njemu zainteresovao za elektricitet. Ovaj izuzetni čovjek zvao se Martin Sekulić i bio je dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Manjkaju mi riječi da bih vam opisao jačinu osjećaja koji su me prožimali dok sam posmatrao njegove eksperimente sa tim tajnovitim pojavama. Svaki je utisak proizveo 1000 odjeka u mome mozgu. Želio sam više saznati o toj osobitoj snazi, čeznuo za opitima, za istraživanjima i uzmaknuo sa bolom u duši. U zapisniku o rezultatima mature od 24. jula 1873. pominje se 7 maturanata, među kojima je i Nikola Tesla. Sa matorskim svedočanstvom u džepu i tek napunjenih 17 godina,
Tesla se, kako sam kaže, našao na životnoj raskrsnici. Moji se roditelji nikad nijesu pokolebali u riješenosti da me prisile da se posvetim vjeri. Pomisao na to užasavala me. Upravo u vrijeme priprema za dugo putovanje kući primio sam vijest kako bi otac želio da idem u lov. Čudan zahtjev, jer se otac vavijek protivio ovome sportu. Nekoliko dana docnije saznao sam da u mojemu kraju hara kolera. Vratio sam se u Gospić protivno očevoj želji. Navukao sam odvratnu zarazu čim sam stigao. Preživljavajući krizu, 9 mjeseci bio sam privezan za postelju. Snaga me sasvim napustila i po drugi put našao sam se na samrti. U jednom od trenutaka za koje sam mislio da su posljednji, otac je banuo u sobu. Još i danas pamtim kako je bio blijed dok me pokušavao obradovati. Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio. Bio sam uvjeren da tako i misli. Na sveopće zaprepaštenje vaskrsnuo sam kao Lazar. Nema sumnje da je otac Milutin popustio zbog Tesline bolesti, a možda je ovaj mudri i obrazovani čovjek imao i neki drugi razlog. Znao je da vojna granica, koja se nalazila baš na ovom mestu, živi svoje posljednje dane. Tursku potresli ustanci i potlačene raje i ona više nema ni snage ni vremena da ratuje sa Austro-Ugarskom. A kada 5 godina kasnije, 1787. dvojna monarhija dobije Bosnu i Hercegovinu, prestaće svaki razlog za dalje postojanje vojne krajine. I tada će oni vrsni i cenjeni vojnici postati jeftina radna snaga i morat će da krenu u pečalbu, u zemlje koje je već zahvatio talas industrializacije. Možda je Milutin slutio da će slična sudbina zadesiti i njegovog sina. A možda je već tada shvatio da će sa diplomom inženjera u tom velikom i dalekom svetu moći da prode pamet, a ne snagu. Kazni smak svi